Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ka kinhon ki buki ba penthok tim hakeleng kanong ba shlong bat hakishnong ki badan khapsor bat shiki wei pat ki jaka kila keno ba ka Khasi Hills Archery Sports Institute Shillong kadang penyaknya ka kam thok tim wat ha pedeng ka jing pemdan license wat laki dan tang lai tili ki kinhon hanong ba shlong ki bala ban penyaknya ka kam thok tim uba wen karingi bat uba Dinas Lingdo harengkat ka jing senran lang jong ki wei ki buki ha ka jing yakran bat kilat pathai kubor haka pratri gubnaya yong arajar arpuar haslong press club kila ong bakat kum ga jubab bakila yo lengba ka right to information la pen pau baki dantang lai teli kikin hon ki bala pan penthok tim hanong ba slong ya ki bala tip kerteng kum ga hanyo trap indigenous archery organizer institute Shillong ka seng bhalang lat rembai archery club lat rembai but ko all Garo Hills Archery Association tura Hagajo ko por kila bu jing keliru ye ke sorkar ba balai ye ke jing penthok tim ham maungap ka ba claim license lakhang persha kan ba ye ke khasi pat ke sorkar kadang ailat ban penyat ye ke kam thok tim hadin ba manga pelok ni ila im de ko ne thok tim ma ni ibn kun ngam hane ko ka mede mi di resol tengi pen don ba mi jang ka lain ko ni ke hel ai ta ma bilang But kami belajar kan, Khasi Hills Archery Sports Institute. Ini kalau kepin lingua ini tinggi le ini wat RTI, ilap ba, kan ini RTI ilap ba ka New Trap Indigenous Archery Association, New Trap Indigenous Archery Organizer Institute, ka seng bhalang Archery Club la Rambai, but ka all Garo Hills Archery Association and Liberty, Garo Hills, belong legal. Hadim lu aktif juban. Nyor show cause notice naka sorkar ketika dia April Februari ada apa nak liang ibu penyat jong sorkar ni menginhap penyat kan obat ka ya oi dikum buki nimba ni showcase pini sai kra ba ngasuk penyat ni kan penyat ka pulo dikum ta kapal sa lengo ai tingi mun lem no te how bear are life we take bear ya berni ya ka lesson ni dia ka din no la ko tim tra ni kelong ini ki kau tak ben pliam ta ada berni nam lesson ni ka blai thu ta sorkar nada em kamu tu punya kunta kelong bian dalam tang ke pas sorkar ning ba board dikmi ikne kam makin sobha man le lok nek nang ba mentip naik yo bar play kontra joki kem renew but kem du brom suai ke board sogar limbak ni at aing lab jum sai dun kem du bon kim juk pon ke ne renew nak lesen joki ak por babu keda kani ke jum sai ke pin pang ki nak pat jol lem nak sukar kan subha man play lat nak pindan biang ke trik kenang bak pelok baju in lang dakne kakam kinyo ban pin khamai lesen ki kata tung san ba Bablek ki bugis kimlaban renew ki lesson ki kana ulang tudon kani dan current agreement kebaga kalau semdri ya hai bugi menyo dan agreement lagi trial don gibang bang ada agreement ni ti sangin kami kan inlem no tikni kebuji ya ini ngap kung jing lab ni lab babun kontan kim judan lesson yung tiya klem lesson ndai pinya yati aku nuka mintip halok ni dang wat khmat ke ban nyuat tanya saya. Kumta misai dong lai terlima, nanti kami kini kaya apa ni? Kena kemauan ke pulau ke lain kau. Di kemauan masih ke syukur nanti sebelum itu di kakang no. Di nanti sok ke pulau ke kakang nanti ke dayu. Di tempat ke mengap ke kakang. Ya, tak kadangnya. Musak tak boni bukis. Iyo, tamalong ini tu setang tentang ni punya satu na makolong tiga tunggu ati ayuan ilap tahun kolong tang de tang dengan nutrem ka oi kan sang balang ka Garo lim ta kasih kemudian sune hadum ta rang punya sulungo ga da bukan ke ga da bre sorga ka company kemai juga kan lesson tentang im yo so no sorga kemai so
air kat luar buat ke mungap kaya dek ke kam kat bayang ni seti pat ka khang no dek ka khang kam sia su ban gitang ron ya kan kam ben de kani kun perung yung bakani ka government ka petang siang khmat mentang gitang paru ban kan ai keluar bang bunyin renew ya ka lesente mental kelakut adu lakut ni triku mat long kawer long ba ka pensarmu ya kamu ngap lakhang kat bayaknya hasil sri kelopat dapatnya kelam khang te boleh kemut kalau long no kembaki yang ni kiken kunrut ya kene ka hasil te kalau tidak kontra ki galdu khiu khaja yo kun he ong bam dah kadang yo kun rit ong kadan bi kita to bam nak alang ngin ke pensaan ngo ke snorem bet ken long ka penuh musim lah ini nomor kajuk ke kam kat bayakannya kun sen long ya kamu ngapat Melong kan nomor dah klaim ke lesen ke you tu kemut hilang ilegal bro kena kesil kalau ilegal kelombean yang mau apa kelombean terus sungai ya kau sungai alam ya bro katanya habis ingin mah sung kiki saya nomor gajuk ke kam berngir ngiyo jangan te kini kesil ngim dek ang bengi sini ni dan kamusim ihonnya ki nrelong isu ni pak ya mesti bermain bola dak solat ya ka ni ka kecil klaim ka jembet jembiang klaim ka atiar dia mau ngapru snu hak lak naik ham siliang naik lak siliang naik petang siliang khmat petang berarliang